hanyuma ngiye kugerageza wenda kugusobanurira nandika ahangaha nibwo ubashe kubasha gusobanukirwa mu buryo nibura buke bushoboka, ariko ibindi uraza kugerageza kuza kumbaza wenda ibibazo bitewe n'uko uri wifuza, kugira ngo n'ibindi bisobanuro ube wenda wifuza kugira ngo ube nagusobanuriye. So nkuko nabikubwiye, iyi company yitwa CHY, ahangaha bisobanuye Century, H isobanuye hang, iyi ngiyi isobanuye year. So ni Kinyamalaysia, ni ururimi n'Ikinyamalaysia. So iyi ngiyi, iyi CHY ifatanyije na Sailui, iyo ni company n'abanya-China. So iyi Sailui, izi zombi iyo zifashe zombi zikora icyo bita CHY Mall. Iyi CHY Mall ni platform nayo nk'uko ubona Amazon, ubona Alibaba, so ni nka gutyo nayo niko ikora. So bigenda bite rero iyi ngiyi? Iyi ngiyi ni ukuvuga ngo ikora iyo e-commerce nk'uko nabikubwiye, ikora e-commerce nk'izindi zose, ariko e-commerce mu busanzwe iba igabanyijemo ibice bibiri, hari icyitwa traditional, akaba n'icyitwa new retailing. So iyi traditional mu magambo make ni kwa kundi ugura ikintu, wamara kukigura bagahita bakikoherereza, ni ukuvuga ngo wowe kuba waguze gusa wungukiraho kugura gusa, nta kindi kintu wungukiraho. So kuri iyo platform ikintu muba mupfana ni ukugura gusa. So hanyuma iyi new retailing ari nayo nshaka ko tuza kuganiraho, ni uburyo ubasha kuba wajya kuri ya platform ukaguraho shop yawe cyangwa ukagiraho ikibanza, hanyuma icyo kibanza wowe ukaba wabasha kugikoresha urangura ibicuruzwa kuri ya platform, ubasha no kuba urimo no kubicuruza. So iyo ngiyo niyo twita new retailing, ku buryo ubasha kunguka kandi na nyiri platform nawe agakora iki, nawe akunguka. Ni muri ubwo buryo. So hanyuma muri CHY tugiramo amashopu agiye atandukanye. So tugiramo amashopu tugenda tuyita twige ko ari VIP shop, niko twebwe tugenda tuzita. So hanyuma izi VIP shop tugira VIP 6. So iyo VIP 6 ni shop uba washoyemo kuri no CHY Mall, yo igura cyangwa se isaba igishoro kingana na miliyoni 3,612 by'amanyarwanda. Hanyuma tukagiramo iyo twita VIP 5. Iyo ni shop yo igura amafaranga 1,806,000 by'amanyarwanda. So izi ngizi uko zibonye ahangaha zombi ni ukuvuga ngo bigenda bite. Iyi ngiyi yo ku kwezi nibura ibasha kuba yaguhereza amafaranga 504 buri kwezi. So iyi ngiyi yo iba yaguhereza amafaranga 252 buri kwezi. Aya mafaranga se aboneka bigenze biti? So ukuntu aboneka rero, navuze nkubwira ko izi VIP cyangwa se izi shop ugura kuri no platform yacu, ubundi tuyabara amadolari, ntabwo tuyabara amanyarwanda. Wowe iyo wishyuye ushobora kwishyura amanyarwanda cyangwa kwishyura amadolari, ariko twebwe ahangaha nuvuga ngo reka wenda avuga ko ino VIP 5. Iyi VIP 5 uba ufiteho nuvuga ngo ni 1,680 cy'idolari umuntu aba yishyuye gihwana n'aya ngaya, kubera yuko ahangaha ho rate ntago bari kuri rate isanzwe, ahubwo ahangaha rate ni 1,075. Rero 1,075 niyo yakubye n'iki 350 niho ubona 1,806,000. So hanyuma rero ahangaha muri iki 680 ushoye haba harimo ibintu bigera kuri bibiri. Icyambere, hari shop ubanza kugura cyangwa ikibanza ugura kuri ya platform ya CHY Mall. Icyo kibanza rero kigura amafaranga nako amadolari 600 y'amanyarwanda. So iyo kiguze amadolari 600 y'amanyarwanda hasigara 1,080. Ahangaha reka mbivuga kugira ngo byumvikane, ni nkuko waba ugiye gutangira shop wenda yo gucuruza imyenda muri downtown hariya cyangwa se muri chic, ugerayo urabanza ugakodesha ikibanza, then warangiza ugasigarana igishoro. Ahangaha naho rero ayo usigarana ni igishoro.
so aya ngaya murabizi aya ntago abasubizwa. Iki gishoro nicyo uguramo ibicuruzwa uri buze gushyira hehe, uri buze gushyira amahanga. So ahangaha rero bigenda biti muri iki gishoro company ikwereka products ifite kuri platform zayo, hanyuma kuri no VIP 5 bakakwereka nibura product imwe ugomba kugura kuri detail. Iyo product iyo uguze kuri detail igura amadolari 600. So ubwo urumva itangiye gukoresha cya gishoro cyawe. Iyo uguze kuri detail 600 hasigara amadolari 480. Ngarutse hano hejuru ahanga baguherezamo ni product yitwa foot massager. Foot massager ni product ushobora kuba ni machine uhagararaho ikabasha kumasaginga ibirenge byawe kandi ikamasaginga umubiri wose iciye mu birenge byawe. So iyo niyo twita foot massager. So hanyuma iyi ngiyi barayiguhereza kubera ko uyiguze ku giciro gisanzwe cyangwa se detail. Kuri detail rero iyo uyiguze bakayiguhereza ya 600 bayikoherereza ikakugeraho aho uburi. So nukuvuga ngo ahangaha wibuke yuko usigaranye amadolari 480. So iyi ngiyi nyuma yo kuyikoherereza urumva still ntabwo uragaining. Aya madolari 800 rero asigaye yakoresha iki? Nukuvuga ngo iyi ngiyi bayiguhaye kuri detail, ariko mu by'ukuri yifuta massager baguhaye massager bayiguhaye kuri detail, ariko igira ikiranguzo. Rero kuba bayiguze kuri detail biguhereza uburenganzira bwo kuba wagabanyirizwa 60% kuri aya ngaya waguze iyi ya detail, hanyuma ugahita ujya ku kiranguzo. Ubwo iyo ugabanyijeho 60% yaya ngaya na amadolari 360. So nuvuga ngo bagabanyije kuri aya ngaya amadolari 360 ya yindi ku kiranguzo ya product ubusanga ihagaze amadolari 240. Ubusanga ihagaze aya madolari 240. So aya madolari rero 240 kandi wari wasigaranye amadolari 480 wakuyemo aya ngaya 600 kuri kino gihumbi. Nuvuga ngo ahangaha biraguhereza uburenganzira bwo kuba wagura za product iyi ngiyi, wagura ino foot massager ukayigura kuri product nako ukayigura kuri kino giciro cyo ku kiranguzo, zikaba ari product zingahe ebyiri uri buze gukuramo. So izi ngizi zikora ko 240 niyo byara 480. Nuvuga ngo usibye bakoherereje urongeye uguze izindi ebyiri ku kiranguzo. Izi ngizi ebyiri rero iyo ziguze wakabaye ujya gushaka umukiriya wo kuzigucururiza, ariko hanga company kini gukorerayo irakubwira iti twebwe izi ngizi ebyiri wikwirwa ujya kwigora, twe turagushakira umukiriya azikugurire. Iyo bagiye kuzikugurishiriza rero bazikugurishiriza kuri cya giciro cya detail. Nukuvuga ngo izi ngizi uko ari ebyiri buri imwe barayigurisha 600. Ubwo ngubwo haraza kuvamo 1200 cy'idolari. So 1200 cy'idolari nikivamo ubwo urasa nkaho ubucuruzi burarangiye. Ino scenario irarangiye. Anga hita bavuga ngo hano hari igishoro Frank yabanje gushyiramo. Iki gishoro Frank yashyizemo rero company iravuga iti turabanza tugikuremo muri aya mafaranga, tubanza tukimusubiza ahanga no bari banze kukigusubiza. Niba kigusubiza, niba muri iki 200 cyabonetse, niba kuramo iki 180 arasigara amadolari 120. Aya madolari 120 nasigara aya ngaya 120. So niyo ari bagaragara nka ari profit twakuyemo kino gishoro cyawe. Aya ngaya niyo profit ikoze iki ibonetse. Aya ngaya rero murayagabana mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere barakubwira bati twebwe Frank twagucururije, mu by'ukuri niwe wakabaye wicururiza ariko twagucururije. Rero aya ngaya iyi nyungu yabonetse turafataho 30%, hanyuma nawe utware 70%, sorry. Hanyuma 30% y'iyi nyungu na amadolari 36 niyo bo bari butware. Hanyuma ahangaha wowe baguhereze amadolari 88. So ahangaha niyo wowe uri buhita ubona. Sasa rero ahangaha iyi nyungu ubonye amadolari 88, iyi ngiyi ni inyungu ubasha kuba iboneka, cyangwa iyi scenario y'uburyo ibintu bicurujwemo iboneka between 10 days and 12 days. Nibwo iyi nyungu ikora iki iboneka. So nukuvuga ngo rero mu minsi 10 ubumaze kubona amadolari 88 y'inyungu hano. So niba rero mu minsi 10 ubona 88, nuvuga ngo mu kwezi kumwe, in 1 month
iyi scenario yaba inshuro 3, uvuga ngo ni 88 uyakubye inshuro 3, ari byo bihwana n'ibihumbi 252. So nukuvuga ngo ibihumbi 252 nibyo unuvuga ngo iyo iyi scenario irangiye nyuma y'iminsi 10 urongera ugafata kino kiranguzo cyawe ukongera none ugahita wongera ukarangura, warangura none still after 10 days bakongera kugukubita amadolari ya 88. So nuko nguko iyo scenario yiba inshuro 3 rero ubwo umaze gukora iki, umaze kubona 88 inshuro 2. So ubwo no kuri ino VIP ya gatandatu nuvuga ngo ibingibi biba byikubye kabiri. So scenario ni imwe ariko biza byikubye kabiri. Hanyuma ushobora kwibaza ikibazo kivuga ngo none se bo bungukira hehe? Mu byukuri wibuke neza ko iyi capital nako ayanga yo kugura ikibanza na amafaranga yabo, ayanga yo yabahereza biba byarangiye. Ikindi izi produits ziri ahangaha wibuke yuko ari produits zabo. So izi ngizi nazo ni produits zabo bafite ayo bazungukaho, kandi nibuke yuko ahangaha ku nyungu yabonetse hari aya mafaranga 30% bagomba gukora iki, bagomba kubona. So ni gutyo scenario imeze, ibindi wenda waza kunyandikira cyangwa kambaza. Yeah, thank you.